Nala nyama o mana min ya mpala nanda kula rara min kalore bo ka ku min kalore ka ku min kalore ka sae kan bwa nga amria bo so bozo kan ti ambo pa ampa hazo ka ya manan kalore na ka ambo pa ka ti na it means that Mama anda kunyama kan kalgara sham ka boran Allah ko ba kunyama kan kalgara ka bo mi gba ben choko gba jiu ya ai o gba manage so do you understand bana mama yete nit ka bana na ya ka na we to bo na ida ma kalgara ka sa ko ba fo ma do ko ka musulun da ko mi ne ya ha do ko pama mi gbur kama ya o ida ma da kalgara ko kuluma bozo kan bo ma gba mi no kalgara ka sa no kulo kar leta etinye so first one fa no bi ma be ngubra ko you understand you could shema den ko so kamza hayen dira you understand because ya ha diri ni ko aki ngumra ka ngumba ma gbanya kama ya ono comfortable no ka to ngum ko ani nchulo ko ngum donc because ya already the part ma funza kama ya the part ma funza kama ya bana jema comfort life te yensi wahala ka dira abara wu so bozo ka en diri wahala ka so gba no en kama ta pa ki diri wahala ka no kana ki ti wahala ma wula ka lele euro ya bozo question for the ghost like kami kama ya amben ma wahala ka dira bo ka so gba no ke o gba sa ne kana ka ti diri wahala ka no wanda kana ti diri jema kama bro ni yesham bozo benza so na te pass the logic why are you having problem with that diri nyamu kama ya isamu kama ya diri nyamu kama ya isamu kama idira nyasum diri nya kama ba sa ya kama ya ba diri nyasum you understand donc bien ma nyasum ka ta dira to yan zan so na donguna nyem fight mo mam jala apolo because anyasum ma ka je ne ba kana ta so kana ta jimpa hazo be kala baraza mun wahala ka dira ka so ta saka ma ya o ban on di wahala ma pa hazo ka no kul da ka di wahala a problem ne